Okwesharinga oku nikwija obwanyuma ya bodaboda hamwe na polisi ya Chegegwa okukwata omushaho w'amatungo aha bw'egomborora ya Mparo orikumanywa nka Morris Atugonza orikuteekateekwaho kuba yibere picha aha muvugi wa bodaboda orikumanywa nka Peter Arnitwe akasiga yamunaga omu maizi ngu kandi hata nibagira ngu nibenda kumurekura. Tukwata abasuspect tubateka mu polisi nekora omulimo gwayo ngeri kisemerire fairo neruga yeri kurungi negenda mu koti cyoke kikuturuma haro habamo ba politician abali besimbire mbururu hanu bagwa nibo bagarukire kutandika kukuta wemera abasuma baito abatukwasire kandi ekizibiti zeshaha wa bodaboda bacegegwa tujya office za RDC tujya nutambura mu office zone zo kushanizwa za security abashonga yo kwenda kurekura omusuma wabeya kwasoba na witu arikwenda kumuyita kandi ezeshonga basisira mu office ya state so nabo cy'urutendo buyambi aba baba begwire pande barukushaba uburinganiza kandi bayikaha polisi aha koti aha office ya state aha office ya RDC hamwe na diso hamwe na mbuga nkuru za district eje ya Chegegwa bwe binene bishani by'uru kuteekateekwaho. Abantu nebabata omusajja yekula musawo kina musawo naye bamubi wake tubakole Chegegwa tukole kwata abantu ate polisi nebatagenda baboda tubentumanya ngo bari kutwiba baryarubazu ninkabantu baburikiro hatwaza kusanga twasanga bari bamwe mu government ogwo mse utwasira omwami Morris arinkaye omwami Morris tukamukwata red handed na pichi ajine ko polisi akora muno gwayo yakwata omusumo omukozi wa district wa government uveti akora mu mugombore mu yambara ngo mukasira maziko ni mwana waitu wa bodaboda bamuleta polisi akora gwayo ngo bujuriso kumare bwine esindika fairo mu state tukunihira twasanga nagamba gumrekeri hati tusaba government yetu yambe tekogwenganiza. Ubwanyuma yo kuhika mbuga nkuru za district aba bayakirwa mukuru w'entebe ya katano John Kisokei owaire ko kwatwa habwa abakozi ba government abari kwibotiriho na za ofisi ezari gukora mu gwazo. Ikintu nacyo kitwegesa abakozi ba government ngo semerire kurore kintu ekikorwa nka kintu kikayika hano polisi kwaire ko zuro muri mugwayo kurungi mutakawurira numutekateka ngoko mushyira baza kumurekura efairo kwiyagira wa state kachema no kwiyagamba inensho bezabire meze bakoze rezo tutakwicezana nazo koka state agarukesa efairo yajigarura polisi wa district CID wagende arondereze ebinde bicuri kwetagisa because me under our code of conduct and whatever I don't answer any query. Okay. Ino mukozi wa government ubari kugira ngo naye njiro mu kwibaza pichikando gwa kumirwa ha polisi gasha kwa Philip Mulangira.